Aner mala ken yam kana az diala kon dil yanka roay ni gwasame ka Nuer online TV channel biya kamal de ner ya ken yam kan konore rojame roje bana ko na katin kon lat ko rodin re wike juba ka kuumɛ espele maigo chan janga jeno chi ji espele maigo kwere rewde ala deputy chairman men gu Dr. Riek Machar charoj pan ke warga mi gorno te ko kwadang wan che goch no kan kwadang wan ko na che goch re kuumɛ ka espele maigo chi kono jeg ben go pan chi kan warga chi kan loch kan ni chi kan gorno ba ko woch en go chi ke chole wudi chal ke na tanelo yet chi kan jonjen go jin ajan jira madana chi tiay ko jin chi ko na Dr. Riek Machar chi ban pin re wike juba kam yelat na tanelo yede la deputy chairman ka espele maigo jo na ken go mekan kwaran mekan ja kona approve no te dolum badul chune to chu kan lok ajele dana gore no banyo ga yekel gwado mene so take a video banyo ga yekel re video na me chan ju bu kon ko woni am kamana na gor kona amen je play be ban yene uriya salam wa dana ayo ya sha 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 ba ka kan tugu yin gati gwasame ana gwai chiga mishalin gwasame ka kane dialati to right gwasame tene yin gati di yen jegano ne ken panken kane di chodian dol ano cha ka kuli jur wala kan ka jur ki ngum shoda lat but kish kone manan le roda but man ngaike ajeno cha dunien cha jere jak anetin konti la kwar espele mayo shirken natanelo yet rajadan en cha kwen kenyam chelar no telram bidol akwicha kwaikaje Dr. Riek Machar which kajuba kon Dr. Riek Machar cha je yen dan yen kaje china de lewo kam dong dol ko dole men mi chaja kon lun ajen do badan de dolo mo de jukul dol kaje ban men chaju jinu jinjiram dan ci tay ko ci jien ci rebel ci do bare wi kajuba so kujo mo teleji le chonko bi lar no te garam de wuch anyok ban walle en wuri chol ke na tanele ne ba cha muktab den kimantre wi kajuba chaja gek so mu nyoda gwano kene de ti leren tama under kirma yadit jumnen kon me shikan ler lo ka ji I go right now as we speaking kan ler kana lo kane ti mo shiti ai already kane diala ti tenen ngin tin shikalet ka kui espele mayo millet kana kui espele mayo de kan joda na chala do telle espele mayo mi bi participate katin kon lat kare wiki juba na me agenda na chala de ne anemi ci Dr. Riek Machar ci kule kon berar ke chaje luñ ajen do bana dong de namo de kule lat ke jem but ko kana kon rele kana me cha tere ka chonko de kanam de kalat so par kol aje ramadan en si dol mo ci chol kane diala ko ken but yo do dane cha tup anitin content pin espele mayo chit keje ko jen chagu jeno ala activity kon lede sikan wokel katin ko ngoten kon tela ngot espele mayo so je nana kabje chongaje en wala sikan dol mo sikan dol simenen yena moni andol mo dol mi sikan dol ko lar kana gwanu tika kel ke kuumɛ espele mayo ke let kan let la let Dr. Riek Machar kana mo gojen wo sikan let Dr. Riek Machar kon let kan ka so na me mugoro de janga jene dialno dar lar kemen wala re wiki juba ci kuumɛ espele mayo ayo ke liu chedetin na mani alatta par call ken ne tin content te kel keje ne ala kwara content chawo ko kwarto chawo cikante re ladan tama so minen yen ngene ti roal ken no ku kan we espele ayo wa kan ci ji espele mayo tande no ngene ko ba ping mudit bana de yen no dol gan to gwada me so ci ne ite mote ka kare ko de kan goro de kan Dr. Riek Machar de kan luñ re ti jen so they are just happy anyong bi angach ko kor gwade ci wate ka ramken mi kon tay shit ken on ke 1991 jiram do den nyog bi tay ke 2016 la tabande ngai anyog tame wa par ko jiram dan lele tay tame ke 2025 no ngoda ba Dr. Riek Machar ba wa ngoda ba woniam ko te ko raj malalat kano en kum so Sudan ke liu no kan Dr. Riek Machar ko jena wan malka
ti jaram dana la ko la jamala non but kwana la kogo na terere ka ci gum chal gari utilize peace agreement a dop ko de na de kan ta kamal but charge nok especially kirmi yadi chiredi ka kwimal ka che gor anote mishale national government che chak gor jana mo en wote man de den okay aloguno bangwa ba kwal ka pin telmal mo gore no mo agenda na gore de nyaa yekel an ban nyo jegum de bien bi atemal bye bye